Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Pamasak itu pamasak ya. Ipin-pin ya. Kamangin na rubang. Ya, saya di Bigo bi. Oh iya. Ako puray pa anu jami ya. Lokasi ko malaliway na bi. Sira-siray popong ko rin awaro. Awa. Kono juga sa park pasir. Awa. Ang jam. Suruh kasih bendera. Oh, jadi kan itu banyak mulai lah. Mah, gini gede. Betul ketiga ga? Main dokter aja kajau. Mana Mbak? Hormat gitu, hormat gitu. Oke. Kai. Pak. Gisi lo kelawawar. Malenya si para ninja. Di pernah pura jama-jamana lo kan. Kalau metika pempantai tiap bendera nah ni arok si sepurapi 17 Agustus na palepero. Di pernah pura jama-jamana lari sih. Mana mawang? Hei, mana Marling? Anakku dia pernah pura jama-jamana lari sih. Dede. Harus bagi pegau tu baik. Ini kayak apa tato bendera kah? Pura apa tato bendera itu? Dede, Pak. Apa tato kota aku tua rakyat Indonesia kau dapat tato? Ada 17 Agustus nih. Ya, bukan bendera aku, Pak. Harus kau beli. Yang penting apa harus kau apa tatonya? 17. Bukti kepedulian terhadap Indonesia. Dan tarik kasih itu dan. Ye, kenapa? Ding. Mereka tuh si bendera tadi. Oh, cuma pak umbul-umbul nih ya, mati dia beli Pak di. Lila lo kok gatin apa pasang tuh deh. Peramahan ini anu tetangga gar. Masih baru. Hot empah hot. Hot ya. Sangat dia pelas tuh ya. Kan ini salah nih kak sapa nak. Dia pernah pura bendera kenapa lo masih rakur papura kamatan netan. Kok pa ni Pak di. Lanjut ya pasionnya kalau kesapen aku nah papurai. Nah, sio mi. Iya sik bang. Sio ini, kalau sampai nak kurang dari liwen nak nah. Mana wawan ruyuk lah kau kau berapa sio kun rai? Guys, aku lagi mengesok apa? Banyak gabak-gabakku. Nanti kalau sudah jual harus kak bayar cicilanku kalau nunggak 3 kali sehari. 3 bulan. Yo, 3 bulan. Karena harus kak cicilan anakku ini. Ini anakku guys. Lagi mengesok apa? Tos, balikin dulu. Hei, nah, ya tina yuli na. Ita ka, kode nu ita gimana ka ba? Mau kasih kukut map video. Ita nak cek deh. Lu kalau ke rumah ini. Oke, banyak kau kabak kau guys, oke. Mana Ri? Agak Bu. Apa selfie kah secara langsung? Ikaw nagabaano di? Wah, tadinya si Pukul Menok ya anu namanya tetangga Sesuatunya naman mana? Ininya selfie maknya live ka. Eksis ko cek deh. Iyo. Naita ko mak ne wawan na carita si ko tu. Apa namang sugaba ko? Bapak itu. Oke. Assalamualaikum. Lanjut ko na. Papuran apa ko bade lisu. Cuk, bere na. Gana kita putar motor baru. Oh, punya pita ke motor baru. Ang kalinga memang aku. Nasa lady ko tuh. Pak Iko. Temu janci. Di gaga, beli biasa ro. Banyak silong kala kemalaru. Weh, Aga. ita. Itu kata menyawa ni janji beli motor baru apa dia jadi? Itu namanya menyewa aku nako. Jauh kakak kurai ka.
Nih, wai. Maju dong. Agak. Agak. Nih aku. Nih, agak. Kata ni kita culik nih. Ah, udah culik nami kai. Tahu lagi nak ketin diculik gue. Nah, pala tak je nak kerak ni. Kita ni karuna apa aja nih tak kerak nih. Di sana. Kau pisah ke mana? Di sana. Hei, dah tega na anak ero loka. Di pura sa disapay. Di pura sa bu. Aga. Lagi bang ojek. Kalau malah kasapen aku, dia malah ngojek. Bu, daripada rumah tiki, mending bang ojek ki. Mabela mah cawek telus bu promo mah kok kowe. 17 atau we. Daripada rumah tiki bu karo apa di nibongan. Pedi kok. Bang ojek dong kilo kapan. Tega kita juna. Dia bisa ngi tapi kalau mau bantar ke putar aku tuh perumahan. Oh iya bu. Promo wae. Iya. Kumaha? Kami Andre. Nah, tadi yo terus bingung aja. Alay. Tega. Yo. Apa ya? Jawab apa-apa. Aduh, aja deh, Pak. Oke. Pakai penting bu. Wih, kasih naik. Bang Moji akhir. Ada. Tak salah nih buku-buku. Betul, jaga-jaga aku iku. Iko mau kasih ini buat ini. Mai. Tahu iri aro ko iya, na ito lawag ko may ga. Jadi iri na carita ka. Minsan ito yaro pag usip siso taon na. Na ito Lawang lawag. asli to nga mga to. Iko sa ding. Manato ka na napagisibawa. Deh, apa na cerita ko tahu Maganda te mo pagkulaw palsu. Atong kangka ka. Bah. Tahu iri aro ko ya dong ito iri. Anak no. Mau ko materi. Aku. Ika materi ko. Pada naik ke rumah ay. Tahu tega, anak puri tega. Pawi. Enggak anak ke rumah dua. Kurang ajar tuh. Naga ko. Ada tak ya jepedi ku. Ya ngarna na itu. Kita konron na lokay. Lo patas salang gor sudah. Bermain. Cewek ko. Magat di kami Kalau tahu. kami kata berperang. Sinangi, ikan gotan. Bau. Jadi itu udah dikira tuh lalu mudi. Wah. Dan itu nanya sekolah itu. Hai. Ya, mulai. Bagur-bagur ya, bagur-bagur. Ikan mahi. Gerumai garu. Tiga, gerumai. Wi, Ya roni dua karu. nana apa gosip Masa? Iya. Biodi, magati ko. Suruh lo kamu patut bendera magina lo kalari. Hei. Iko si. Aga si patu junno. Komai. Apa teri anakku? Hei. Mato na yai. Magin pa karana na lagaya. Wala ta, medyo na nakra. Anak nu lewat ciana, napelet aja nakra nih. Pada to mima na. Timuno. Igatan na terin ako aja bikungnya puja. Biku Tommy pai, masa Tony tahu sugi na bikung, apalah salah satu pendimer bikungnya. Tandra bencin ro. Anak nu aga musuh rompat diri anakku. Iri ko. Di pada cengin na. Di macho le cari tahu kokoy. Di munu pada cengin kau menu ko. Iko pada cengi. Yak ko di mulai pangajari anakmu. Mayak pangajari ko. Putu pese. Macina-cina ka apa? Gula kering nuri caki, mantaji gula bahasa itu. Pada cengi ti munu ko menu ko.
Cengi. Aku kok. Hei. Maku nere kasih Rina. Kayak nami. Lawa palsu. Oh, jangan ada satu pamer pula palsu lu. Palu di. Satu, dua, tiga. Iko, buka kasih ini kamu. Ini aku. Dokter Batina. Bisa ya karo. Kena ya ditamuin apa yang tegang aku. Ulawang asli kayak itu. Apa mau tulis lah? Ulawang. Itu maganda. Ulawang palsu tuh mau. Mati nih. Jauh kaya. Itu mga pamusu. Natawa na pamusu. 1, 2, 3. Woi. Aga. Kamera 1, 2, 3. Tugaga. Detot. 3. Tugaga jokat nang tak lagi. Tiga. Itu tuga menyawa anak ko jokat kinay goray. Satu, dua, tiga. Itu ya terus na. Sini. Kamera 1, 2, 3. Bini, woi.